आकाशवाणी इम्फाल R.K गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर राज्यपाल अजय कुमार भल्लाना नागालैंड राज्यपाल ओइना अहनबा थौ पुरगनी राज्य असिदा तपना तपना इंग तप हंजिलकली हौखिबा पुंग कुनमरीदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाउ लेते अमसुंग लुपा कोटी 1913 सेंगना सेमगतपा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना ngasi न्यू दिल्लीदा संगारगनी मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्लाना नागालैंड के राज्यपाल ओइन अहनबा थौ पुरगनी नागालैंड के राज्यपाल लागनेसना लेखिदबदगी श्री भल्लाना नागालैंड के सु राज्यपाल ओइना अहनबा थबक पुननबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुन खंगनखिबनी निसिंगबा याय लागनेसन मणिपुर राज्यपाल ओइना इंग्लिशिंग अनि कुनमाथोगी अगस्त थादगी इंग्लिशिंग कुलुमदगी फेब्रुवारी फावबा थबक पाइरमखी महक हौखिबा इराय निमितकी निमिदांग वायमदा लेखिदबनी राज्य असिदा तपना तपना इंग तप हंजिलकली हौखिबा पुंग कुनमरीदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाउ लेते सिक्योरिटी फोर्स नसिंग अमसुंग तंपागी चिंगना मफमसिंगदा थिबा हुंबगी थबकसु चथरी सिक्योरिटी फोर्स नंगरांग इम्फाल वेस्ट जिला की पासोई पार्ट 4 दगी RPF पेले की कादर अमा फाखी महक दुकान सिंग कारबावाला सिंग अमसुंग मिसा मयाम दगी नम हादुना सेल खोंगबता सेनबा मिसकनी हाइरी मणिपुर पुलिस ने सुंगरांग थौबाल जिला की तेंथा मखा संघा युंपम माइरल कुलदगी गाड़ी हुरान मी अमा फागतखी मांगना हुरान किबा चकानी पामना गाड़ी सु फागतखी अमरोमदा मोटर व्हीकल एक थुगाइद्रुंग गाड़ी थोबगीदमक लुपा 1913 फाइन ओइना थियनख्रे राज्य के जिला सिंगदा चेक पॉइंट 113 हांगदोक्तुना अचत औसिंग चथोक चचिन तौबदा अपिनबा थोक्तनबा थौरांगसु लौखतली मणिपुर स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड 2015 पिननरदमक दरखास्त कौरी राज्य की इन्फॉर्मेशन अमसु पब्लिक रिलेशंस की डायरेक्टर थोकपट चेरोल अमदहाई नेशनल इंटीग्रेशन अमसु कम्युनल हार्मोनी युंफम ओइबा एडिटोरियल सिंग इबगीदमक बेस्ट एडिटर की अवार्ड कीदमक दरखास्त पिसिलकपा यागनी मसिगी मथक्ता रूरल रिपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन वुमेन एंड चिल्ड्रेन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमसुंग पार्लियामेंटरी रिपोर्टिंग सिंगबगी मतंगदा तोंगान तोंगानबा मना तरे छुपिननबा पाउमी सिंगदगी दरखास्त कौरी दरखास्त पिसिनबगी अरोइबा मतम मथंग थागी 15 फावबनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC परीक्षा थानिंगबा अवांगनुपुर राज्य सिंगी मैरोई सिंगदमक नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसोना लेबनो कोचिंग क्लास पीरगनी नेसो की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थोपा चेरोल अमदा हाई अवांगनुपुर राज्य सिंगदा लेरिबा महिरोई कयाना UPSC ने लौबा परीक्षा सिंग थानिंगबा लेरबसु सेल थुंगी अवाबा लेबना दिल्ली दा चतुना कोचिंग तौबा ngamdabagi khudongchatabadu yenglaga thorang ase lokhatlakpani मसिगिदमक मणिपुर दगिसु महिरोई एनी खनगनी सरुक यानिंगबा मणिपुर महिरोई सिंगना थास के कुन फावगी मनुंगदा मेंसिलबा फॉर्म सिंग पिसिलकपा यागनी हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लुपा कोटी 1913 चंगना सेमगतपा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi न्यू दिल्ली दा संगारगनी प्रोजेक्ट असिग मनुंगदा द्वारका एक्सप्रेसवे की दिल्ली सेक्शन अमसुंग अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 याउरी प्रधानमंत्री ऑफिस की पाउन हाई प्रोजेक्ट असी लेबा की कोनुंग असिदा लंबी सिनबगी फिबा मायोकनरिबदु हंथानबा पाइखलकपनी अनोब लंबी सिंग असिना मतम चंगहंदना मसुंग लंबी चथोक चचिन तौबदा कोमना चपंगमलगनी मपाल थोरम मंत्री डॉक्टर A.J. शंकरना खा कोरिया की मपाल थोरम मंत्री चो युन गंगांग नी दिल्ली दा उनदुना लेबाक अनि की मरी की मतंगदा वारी सानख्रे सोशल मीडिया थागतपा वारोल अमदा डॉक्टर जयशंकर हाई लुसिंग अनि न लेबाक अनि मरकता लालोन इटिक मैन्युफैक्चरिंग मेरीटाइम अमसु लेबाक अनि की मरकता मियाम तेंगबांग पिनबी मतंगदा कुमना वारी सानखी श्री जयशंकर हाई वारी सानबदुदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर क्लीन एनर्जी अमसु ngak sel yauna tongan tongan ba sector kya chakot hanbada kudong saba piragani losing ba anina indo pacific lamdam sing amasung maleng hoju ori phibam sing matang dasu kupna khanaki कांग्रेस लुसिंग राहुल गांधी नंगसी बिहार की सासाराम दगी वोट राइट्स यात्रा हौदोक लगनी यात्रा आसी निमित्रा तोरनी चुपना राज्य असि तोंगान तोंगान बा जिला कुनमंगा दा पांगथोकनी पटना नंगांग पांगथोक पाउगी मिफम अमदा हानेगी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट अखिलेश प्रसाद सिंहाई यात्रा आसिदा किलोमीटर 1,400 कोनसिनगनी मांगना मखा तानाहाई यात्रा आसी राष्ट्रीय जनता दल लुसिंगबा तेजस्वी प्रसाद यादव यावना इंडिया अलायंस के लुसिंगबा कयासु सरू यागनी अवांग नुपो भारत लाक्लिबा निमित खरनी असिदा अकनबा नोंग चुरबा याय हाइरी
Med Department ki pauna hai Telangana, Maharashtra, Gujarat amasung Goa da sungasi akan banong sugani. Masigidamak hairiba mafamsing asida red alert lauthokre. Delhi NCR da su lagliba numit humni asida parapna nong suraba yai hairi. Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh ke samudra khongban amasung yanam da su lagliba numit nini humni asida akan banong sugani. Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Nongpoktongba Rajasthan, Uttarakhand, Himachal Pradesh amasung Haryana da su masiga manana nong suraba yai hairi. Ngasi phongba pause singi maroy pausing damak hojik Okram Umadini leire. Umadini Thagachari Gorani Ngasi phongba pauti singda Bharat ki 68 suba Independence Day gi thauram pangthokiba state asida santi amasung tangdu leitaba phibam hanjil hannaba kanna hotnari haina governor na phongdokiba wafamna maruiba pausing oina phongli. Independence Day thauram pangthokpada Pradhan Mantri na pikhiba warolda leibak asida infiltration gi samasya chapchana thengnagani. Sudarshan Chakra GST Reform Employment Scheme Nuclear Energy Hengalhanbagi matangda phongdokiba wafam singna Sangai Express ki edition animaki maruiba pau oiri. Asian Development Bank ADB na Ring Road Project ki sale amatta piraktri haiba pau ama Sangai Express Manipuri edition gi anchor kalam da phongli. 68 suba Independence Day gi thauram pangthokre state leingak na normalcy lakhanaba awaba khangdana kanna hotnari haina Governor Ajay Kumar Bhala na phongdokiba wafamna poknafam gi ahanba headline tauri. Imphal Dimapur lambi hojiksu sijinnaba yadana leiri haiba pauchi asigi anchor kalam da phongli. Nagaland gi Governor La Ganesan lekhidabada Speaker T.S. Satyabrata na awaba phongdorakpagi pau Manipur Mel gi ahanba lamai da phongli. Border da FMR chana hankhidaba amasung border fencing gi matangda UNC na Governor ga unakre aikhoi gi khongpham hongdoktana lepkani haiba UNC gi warol amasung center ga UNC ga wari sanana ba singani haina Governor na pikhiba thajabana huyan lanpau gi anishuba headline oiri. Pauche asigi ahanba lamaida Kakching District ki DC Rohit Ananna District asigi relief camp singta IDP lising manga chawnga rom changjafam lawrambadu hojikti lising ani khakta ngaire haina phongdokiba wafam phongli. Sana laibakta Pebam Chitaranjan lekhidabagi kumon thauram pangthokibagi pauna anishuba headline tauri. Irang nemthaduna phaminnaba yarakliba asi athuba matamda Manipurda ingtampa hanjillaklagani haibagi khudamni haina MLA TH Biswajit na phongdokiba wafam amasung lamdamsida khunda minariba yelhau phurup sing punna lepminaduna thengnaba matam yaure haina MMTU na phongdokiba wafamna pauche asigi ahanba lamaida maruiba pausing oina phongli. Naharol gi thaudangda 68 lakh suba India ki Independence Day gi thauram Manipur da su pangthokre haiba banner headline piraduna laingak na chokthaba leitana community khudingma katanaraga state asida ing tappa purakna ba hotnari haina governor na phongdokhiba amasung Indian force na mathau chapchana pangthoktuna terrorism gi mayokta leibak asina lepli haibadu operation sindur na takre haiba Pradhan Mantri gi warolna sub headline piri. Ing tappa hanjilaknaba thadau amasung Manipur gi CSO singi marakta wari sanakhiba thadau NP Mizoram na saugalakli haiba pau ama pauche asigi anchor kalam da phongli. Bisnupur district ta hojik phawbagi oina prefabricated house amasung relief camp nifu manga da IDP lising mapan chambri humputara mari changjafam lauri haina district asigi deputy commissioner na phongdokhiba wafam huyan lanpaugi hanbala maida phongli. Gorani Thagachari Umadini hojik aroibada maruiba pau amuk hana Manipur gi Rajyapal Ajay Kumar Bhala na Nagaland gi Rajyapal oina enba thau puragani. Rajya asida tamna ingtapa hanjilagli haukiba pung kunmari da pamdaba thodok thokpagi pau leite amasung lupa koti 13 changna semgatpa National Highway Project ani Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi da sangaragani pau luijari.